เลยพี่บารอเตปลองตางมุดทุงya usentiu dai tosmo dengan penilang pimo perlok sapet ada bekut lada pikuatip dengan sapen pimo alengan sedang no te perlong menta syaban tung mo ngihap ot syai kini islamo perlok ngihap kap syai kini isla kenang ba une usentiu unyo bor pahaban san kini kitiet mo ada ngi lem kap kini isla uduna bhabani obor mo perlok te ngap ot syua kini kisla pet ngam peni phimo ngi ot kumne pet ngi ot kumne anda ngi ladap ot ya kini kisla ngin sa thung mo perlok pet intang rang ot kumne pej perlong ta ngelajan depan ot pej metang ladep te ngan ot biang sa uni we pat pej ngan ot sa uni we pat ngan sa tung sibit endang ladep pen kuje kine barok mo perlok pej menta kane kade ka kendeu kane ka we pat kade ka sebok mo ngan klelangi kine bat ngan sa tung yaki tu kisentiu mo perlok mentangan klek no kini kisen ia kane ka sebok bat ngan sapen phimo pej ngan klek lang kumne kumanga klek mo pej ni klek lang kumne ni klem penon kam dawai mo ni klek bej tang ka sebok bat ka kendeu lada pikwa ban ai dawai sa klek dawai ru renga pat ngam penon kam mo ki dawai ya chu penon kam bej tang ki sebok ki bangi yo na ying mo perlok te ngan klek syua menta mo anda ngladep klek ngan satung yakine kisentiu te menta ngladep klek ya kane ka sebok ngan tung no ha kane ka plastik no ya ka kendau ha kane ka plastik pan ngan satung kitu kisentiu te perlok lada piru pim don bortimo pilapan penengkam da kini ka plastik kuba ngapenon kam mangamo pej menta ngan tep no ka kne ka kendau antep ya kena kendau hadu da metang ladap tep kendau mo ya kini ki plastik dengan tung no uni sentiu pej kini sentiu ngladap ot barok kisla dengan tung no mentah kini mo pej tung kumne ne wis pat uja sentiu udah we jaj mo tang ba udah rit bang ngawan ra mene tengan tung no hang nehi ta ngan penilang phimo pej perlong tang ladap tung mo pej kine piro sapasang tung kumne kumanga tung mangahi pej une kine kide stiu dai thos une wat une we pat ngam tip de kerteng ayu te ada pitip ngatrai phim itu iya namar pa udang red te ada pitip saya tu mo te perlok tangkatne ke video nga ngan berguna bye bye perlok.